Assalamualaikum. Kami magpalaing kalangan ko. Gaya si po. Ano na yun? Sira ka ang malpadulihin. Sira ka ang malpadulihin. Malaku paling-aling asay ko na tinawin. Masale anak isisingan din. Mabisa mapagkasarin, mabisa lagi dalang mati-mati. Malaku paling-aling asay ko na tinawin. Masale anak isisingan din. Asayan ako masasiranda, belum tamatay karaseku. Karung alasap mariam jantungku, belum tamatay karaseku. Mabisa mapagkasari, mabisa lagi dalang magi-magi. Balaku paling-aling asay ko na kinawin. Masale anak isisingatin. Kasayan akan masasiranda, belum tamatay karaseku. Mas Assalamualaikum sarukatan. Ada mga tugalan di kalangan kini ujang mahal. Isyuin nagbiyan apapanda kuman, magkamalas na ninanan. Kamalas na papa kulot tayo kanya, maligot pa sa bag tira makawana. Agad na inubato, ikot yung ginagato. Maligot pa sa bag, tira sila makasawa. Nang malas na bago, kulot na yung kanya. Maligot pa sa bag, tira makasawa. Alat na ikabantutan, tangtaw malas na kabantutan. Tira ka magkawana, maligot pa sa bag, tira ka makasawa. Alat na ikatumbuyan, tira sila magbanag, maligot pa sa bag, tira ka. Ingkutan maas, inilang magkamas. Isubot diabas batu, tira mong diyang matato. Tangto malas na papa, kulot na ikay mo. Nalibot pa sa bag, tira makasawa. Thank you.